ndashimira abanyamurenge bari muri Kenya, ndashimira inshuti z'abanyamurenge bari muri Kenya, twabanye ku munsi w'ejo hashize. Yeme nabonye ukuntu muri abantu beza, mbona urukundo rwanyu, mbona kubahiriza gahunda, mbona ubwitange bwanyu, imvune ku rugamba. Hari umugabo nabonye Afande Gasita yavuze ngo bamurashe ngo amasasi 6 y'amashini gani, ngo ariko kubera umugambi Imana imufiteho no kubera ukuntu Imana gusa Souvenir wampaye impano nziza, nzoza nguma kwibuka tutari kumwe. Ni impano nziza wampaye, ndayigushimira, warakoze cyane. Imana barimo Mike, barimo Kiri Pastor Mutesi nawe yagishize mu kuboko kunini kuri iyi kanisa. Imana iguhe umugisha mubyeyi, warakoze. Narindi mu Rwanda aho ngaho tubazi wese ufite cano waje kuri iyi cano ukaduha ikiganiro tacu tuguhaye, ari ubusabe bwacu ukabwubaha ukaza. Imana idakiranirwa iguheza umugisha. Hano hari abapasiteri bampaye ibiganiro, hari aba evangeliste bampaye ibiganiro. Yeme nukuri pe ndabashimiye, mwarakoze. Konda celebra 30 bya sabungize huje. Kwifurije igitondo ciza webuke ndetse nabugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva runo rimi tuvuga aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde, muri abantu b'agaciro cyane. Turamukije abantu bari ruguru iwacu mu bibanza by'abasekuruza amatongo yabase aho muherereye hose. Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Dusubuje umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire, muri abantu b'agaciro cyane ku gihugu ndetse no ku bwoko. Mwarakoze kuja gukora ibyo muhamukara byose mwitangira ubwoko kugira ngo umunyamurenge nawe abeho nk'umundi bwoko muri kiriya gihugu. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika. By'umwihariko dusuhuje cyangwa se dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wagize neza cyane kuza kwifatanya natwe. Imana iguha umugisha, Imana iheze umugisha abayobozi b'abanyamurenge muri Kenya, kubera ko mukora ibikorwa by'indashikirwa muri igomwa, mugakora ibintu byiza cyane tutobona ikiguzi tubaheza. Mwarakoze cyane bayobozi bacu, mwarakoze cyane bavandimwe bacu. Imana ibaha umugisha. Duhaye mpore abantu babuze ababo cyangwa se abantu bari mu bihe bitaboroheye byo kubura inshuti, abavandimwe. Nukuri mukomere kandi mwihangane. Imana nyirihumure ibaheze iryo humure kugira ngo rigere mu mitima yanyu ribahumurize. Twihanganishije kandi abantu bafite abarwayi, abari mu bitaro. Kurwara yeme, kurwara birababaza, kurwaza bikababaza. Nukuri namwe turabihanganishije kandi turi kumwe namwe, mukomere cyane. Imana musenga, Imana mukorera ibafashe abanyu babyuka aho ngaho bari. Abantu bari ku rugamba, mwebweho muri abantu b'agaciro kenshi cyane. Twobona uko tubavuga, twobona amagambo twobaturaho, usibye gusa kuvuga ngo mwarakoze kwigomwa, mwarakoze kubwitange, mwarakoze kumurava, mwarakoze kumwete wanyu. Imana idakiranirwa ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibimane. Muzagere kuco muhamuhararira nukuri. N'iryo jambo ryonyine twobifuriza cyangwa se twobavugaho, kubera ko muri abantu bagatangaza cyane. Muratangaje muri make. Ayo ni amajambo make yambivuzemo. Muratangaje abantu bari ku rugamba. Dushuhuje abagore b'abarwanashaka, abana bafite base b'abarwanashaka. Turabasuhuje nukuri. Agaciro kanyu societe nyamurenge irakazi, agaciro k'ababyeyi banyu karazwi, turakazi. Yeme niyo ntokubwira ngo ndabizi ibi nibi, ariko agaciro k'abagabo banyu, agaciro kabo karazwi. Rero ntabwo ndi butinde mu magambo, inje kuvuga ibintu bitatu. Abavuga abatumwa bikigene basiga bavuga ngo dufite ibintu 9 tubabwira ngo, ariko kubera impamvu z'umwanya turavuga ngo bitatu, ngo ibindi ngo Imana nidushoboza tuzagaruka tubibabwire kugira ngo bazabatumire baze babivuge. Muzamukoresha umwanya neza, muvuga amakuru yose neza, muyamare, mutahe ntadene mufite. Yesterday cyangwa se
ejo hashize wari umunsi ukomeye ku Banyamulenge, wari umunsi w'amateka, wari umunsi ngarukamwaka, tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri ngarukamwaka. Tuzagenda tuzizihiza, abacu babyizihize, abuzukuru babyizihize, n'intwari y'Abanyamulenge ndetse n'izindi batabarukanye. Wari umunsi rero wo kwibuka Leta Generale Michel Makanika Rukunda. Ni ukuri yeme, ku giti canje nk'umuyobozi wa Ineza Live TV washinze iri kanisa, titeguye kuzobona abakristo, titeguye kuzobona abayoboke, gusa ndishingana intego nziza ivuga ngo uzakunda ikanisa ryanje azoriyoboka. Njewe naya yanje umuhungu wabongera muhaye mubona hano, ngiye kubanza gushimira Abanyamulenge bari muri Kenya. Abahandi murambabara ntaco mbavugaho, ariko tuzi ko namwe mwabikoze neza, mwabikoze neza aho muri. Hari n'abatarabikora bazabikora neza, ariko njewe ndashimira Abanyamulenge bari muri Kenya, ndashimira inshuti z'Abanyamulenge bari muri Kenya. Twabanye ku munsi w'ejo hashize, yeme nabonye ukuntu muri abantu beza, mbona urukundo rwanyu, mbona kubahiriza gahunda, mbona ubwitange bwanyu. Ni ukuri pe, ndavuga nti yeme twabuze umuntu ukomeye. Nashimishijwe no kubona ababyeyi bambaye ibitambara, ndasubira nshimishwa no kubona ababyeyi bakenyeye wa muco wacu, ndasubira nshimishwa no kubona ababyeyi cyangwa se abagore b'abarwanashaka, ndasubira nshimishwa no kubona abakomerekeye ku rugamba cyangwa se abagiriye imvune ku rugamba. Hari umugabo nabonye Afande Gasita yavuze ngo bamurashe ngo amasasi 6 y'amashini gani, ngo ariko kubera umugambi Imana imufiteho no kubera ukuntu Imana gusa imukunda aracahagaze. Nimba ntibeshe neza nabonye atanacumbagira. Ni ukuri pe, gusa kubera urukundo Imana imukunda, kubera gusa urukundo Imana ikunda. Nabonye nyakwigendera General avuga ngo umunyabwoba ntazoja mu ijuru, ngo n'inganzwa ntibazoja mu ijuru. Ndavuga ati yeme mureka dushimire bano bantu. Twarabashimiye, twashimiye abagabo banyu bitanze, dushimira abagira ibibazo ku rugamba turi kumwe bayobowe na General Gasita. Yeme ni ukuri pe, ejo narababonye numva umutima wanje uratsinzwe, numva ndanezerewe, numva ndabakunze, numva muri abantu bo kubahwa kubera ubwitange ndetse n'umurava w'ibyo mwakoze. Ku giti canje ndabashimiye. Ndashimira abayobozi, ndavuga ba chairman barongojwe imbere na chairman Gategeko. Mwateguye igikorwa neza, kandi n'ikindi ibintu byanyu byari ku murongo pe, byari ku murongo, ibintu byari byiza ku rwego nyine n'umushitsi yoza akavuga ngo bano bantu bafite organisation. Mwateguye ibintu neza we na komite yawe ndetse nabo mufatikanyije kubikora. Mwateguye ibintu byanyu neza, mwarakoze cyane. Mwari mufite gahunda nziza, programme nziza, ibintu byanyu takavuyo, ibintu byanyu byari biri mu Imana. Rero umunsi w'ejo hashize sinureka kubashimira pe, mwarakoze yeme, Banyamulenge bwoko bwacu. Nabonye Apotre Gitwaza avuga intumwa ngo mwene wanyu mwe nazoza apfa, muzamubabara muri mwese, ariko ikimbabaza nuko bamwe bishimiye abandi bapfushije. Ejo ibintu byari byiza, abari bahari mwagize neza ku mwanya wanyu. Nta muhana nyoboye, sinyoboye Kijiji, nta kanisa nyoboye, ko ndabivugira kuri kanisa ryanje kubera ko mfite uburenganzira bwo kwatangira message nkeneye. Ariko iyi ngiyi ni nziza cyane, kuyivuga ni nziza kandi ni ingenzi. Mwarakoze vraiment, ejo byagenze neza. Abitabiriye, ababonetse, mwarakoze pe. Imana ibaheze umugisha, kubera ko ubumwe bwacu nizo mbaraga, kwirwanaho kwacu niko kubaho kwacu. Ndasubira shimire by'umwihariko, iki kiganiro kirimo gushima gusa, kandi yeme namwe commentaire mugerageze zibi zo kuvuga neza. Wandika nabi muri commentaire nyine turamenya ko
atari umurwanashyaka nyine. Ndashimira by'umwihariko umumama witwa Mapendo, rero siko yitwa, yambwiye izina ryiwe ariko naragibagiwe, yambwiye izina rye mu kiganiro twakoranye ririmo, ariko siko yitwa. Uriya mubyeyi abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nari nsanzwe mubona kimwe n'abandi, cyane cyane nkunda kumubona iyo habaye kwigaragambya muri Amerika bari kwamagana ubutegetsi bubi cyangwa se imiyoborere mibi ya Kinshasa. Nageza nkunda kumubona avuga iringara byinshi, ngatakara kabona gusa nyine amagambo arimo arasa nyine n'ay'uburakari, agasura akavuga n'icyongereza cyinshi. Umubyeyi w'umusirimu cyane, wisobanukiwe, wamenye ubwoko icyo ari cyo. Ejo hashize twari kumwe mubona gutyo, dusoje ndamwaprocinga, ntiyigeze anangura, yarambajije gusa ngo ukeneye iki, mubwira icyo nkeneye, mubwira icyo nifuza. Mbega umubyeyi mwiza, mbega abantu beza. Umubyeyi twaraganiriye inyuma ya kamera, akomora ku ifungwa ryiwe, akomora kuri Mapendo yiwe, iriya zina si ryiwe, ni ikigo ciwe cyo gufasha imfubyi, anagifite no mu Minembwe. Na hano yari agifite, sinzi ukuntu byagenze, twaganiriye ibintu bitari bikeya, nshobora kuvugamo bimwe bidakwiye cyangwa se bitari byo, ariko reka ndeke kugira ibindi ninjiramo byo kuvuga. Turaganira, aranyemerera, ampesa ikiganiro. Ubwo na bagenzi baje dukorana aho ngaho, narakimwatse, mubwira ibyo nkeneye kumubaza. Biba ngombwa ko bimwe atari ngombwa kubivuga kuri kamera, ibindi bangwa kubivuga, ariko ibyo tutavuganye kuri kamera nibyo byinshi cyane. Numvise uriya mubyeyi ukuntu yafunzwe, ngira ubwoba, ndavuga nti yego, hari abantu bakunda ubwoko, hari abantu bakunda ubwoko, hari abantu biyanga pe, imibiri yabo bakayanga, bakanga imiryango yabo, bakanga ubuzima babayemo, bakavuga ngo simzemera, nta mahoro nugira. Bene wacu bameze kuriya, ni bangahe bazava muri Amerika bakaja mu Minembwe kuharamutsa? Bakeya, uwo babarira ku ntoke. Uriya mubyeyi ni umuntu w'agatangaza cyane, cyangwa se w'igitangaza pe. Kandi ndagushimira mubyeyi kuri souvenir wampaye impano nziza, nzoza nguma kwibuka tutari kumwe. Ni impano nziza wampaye, ndayigushimira, warakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nje kugushimira nitonze, ejo twari muri byinshi, tunaniwe, abantu bashonje, yewe abantu nyine bari barushe, twavugana byinshi, ariko ngo udashima abaringaye, sinzi nimba kivuze neza ico kirimo. Mu by'ukuri sinureka kuvuga ico ngicyo, kugushimira ku mpano wampaye, warakoze. Imana iguheze umugisha, kandi Imana ikomeze ikongeza imyaka yo kurama, kubera ko uri umuntu ukenewe muri sosiyete nyamurenge no mu bwoko bw'abanyamurenge pe, urakenewe, turakwifuriza gukomeza kurama. Ibyo ngibyo rero ni message narinzanye yo kubabwira, ariko nariko mvugaga ibyejo hashize, ariko sibyo benyicaje hano ku ikanisa ryanje nyoboye. Ikanisa ridatanga amaturo, ridatanga icacumi, ridasura abarwaye, ridasura abagize ibibazo. Ni ikanisa ritaragira organisation y'ikanisa nyine tituratora komite, kubera ko tukirimo turiyubaka. Rero ikinzanya ahangaha ni ugushima abakunzi bacu, ni ugushima umuryango wacu, ndavuga umuryango w'iri kanisa wa Ineza Live TV. Yeme twatangiye bisa n'ibigoye, dutangira imijugujugu ari myinshi, dutangira inzira ikirimo amahwa, yego n'ubu ntarashira, aracarimo. Ndabanza nshimire aba YouTubers ba hano muri Kenya nabo mu Rwanda, bake batanze contribution kuri iri kanisa, kuri iyi nzu nariko nubaka. Abo mu Rwanda nka 5 bashizemo ibitafari pe, barimo Mike, barimo Kiriki, barimo Bayaka na Banzovu na Bakamaro, mwashizemo itafari hano. Sinureka kubashimira aba YouTubers bo mu Rwanda, mwakandagiye cyangwa se ufite video zanyu kuri iyi channel, mwarakoze. Imana ibaho umugisha, umwete wanyu si ubusa, kandi ibyo mwakoze ko ndabibona, ndabashimiye. Imana ibaho umugisha,
kubera ko mwanyumviye mutangoye mukampa ibiganiro kuri iyi cano ntaco mbahaye. Ndabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Ndasubira nshimire ndanashimira Pastor Mutesi nawe yagishizemo ukuboko kunini kuri iyi kanisa. Imana iguhe umugisha muvyeyi, warakoze. Narindi mu Rwanda aho ngaho no mu Bugande mu nkambi ya Hehera ya Nakivara, harimo abashizemo ukuboko. Mwarakoze, Imana ibaheze umugisha. Uyu ni umunsi wo gushima, iki ni ikiganiro cyo gushima. Noneho gareka ngaruke hano iw'abandi ndi, iwacu ni ku Ndondo mu Kanono. Reka ngaruke n'iw'abandi ndi mu gihugu ca Kenya. Umuyoutubazi wese ufite cano waje kuri iyi cano ukaduha ikiganiro ntaco tuguhaye, ari ubusabe bwacu ukabwubaha ukaza, Imana idakiranirwa iguheze umugisha. Hano hari abapasiteri bampaye ibiganiro, hari aba evangeliste bampaye ibiganiro. Yeme ni ukuri pe, ndabashimiye, mwarakoze ko ndaserebura 30,000 bya sabo ngize kubera mwebwe. Ndahari, mwebwe plutôt mudahari ntawe ndiwe, ntaco noshobora, ntaco no kwigezaho, ariko kubera urukundo rwanyu, yeme abantu muri Kenya, ba youtubers, ba evangeliste, ba pasiteri, mwarakoze, Imana ibaheze umugisha. Umuntu waje kuri iyi cano akaduha ikiganiro ntaco tumuhaye, tutamutegeye moto, tutamuhaye n'amashiringi 100, warakoze ni ukuri, Imana iguheze umugisha. Uyu ni umunsi wo kwishima ko nushije 30,000 binkurikira. Wenda ushobora kubibara ko hari bikeya cyangwa se wewe warabirengeje, ariko nawe umunsi ubigeza ndabizi ivyishimo wagize mwene da, warishimye, waguwe neza. Nanje rero ndishimye ko mbigejeje. Ni ukuri iyi ni cano yanyu, muzoza munkosoraho nakoze nabi, ndi umuntu, muzamumbwira ngo hano warengereye, rekeraho, ibi bireke, ibi bivemo, hakika ya Mungu. Mwarakoze, Imana ibaheze umugisha. Ndanashimira umugabo muri Amerika ngo ni King Nzamba, nawe yagishize mu kuboko kuri iyi cano. Yampaye ibiganiro 2 kuri telefone tutari kumwe, tukaganira pe, kandi abari mu kazi. Rero muvandimwe nawe ndagushimira, warakoze. Ndi gushimira abantu bagize itafari bashira kuri iyi cano yanje, Imana ibaheze umugisha. Ndasubira nshimire n'abantu muzamutanga commentaire, jewe nta commentaire nzambona mbi, kubera ko umuntu azatanga icyo afite. Yeme bafana mutanga commentaire, mwarakoze, ni ukuri, Imana ibahe umugisha. Hari igihe umuntu atanga commentaire azikaguca intege, ariko wowe ukamwumva vuba, ukumva ko ari mu bihe bitari byiza, ukayakira. Ni ukuri, ntuyisibe, ukavuga ngo nuko nyine. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwarakoze cyane, umutima wanje uranezerewe ntimwobyumva kubona ngahe fata abantu 30,000 ugerageze kubaranja hamwe, umbwire iyo sare uko ingana cyangwa se iyo stade uko ingana. Ni benshi, yeme ni benshi, bo baracari bakeya kubera wowe aho ugeze. Ndikubwira abafite amacana ruta iyanje, ariko mwumve ngo namweho umunsi mubigaza namwe mwarishimye, nanjye ndishimye, mfite amashimwe mu mutima, mfite ibyishimo mu mutima, nkorera mwebwe. Hari abankandiyeho batanzi, hari abankandiyeho banzi, hari abankandiyeho bakunda gusaba vibe zanje. Ni ukuri pe, bino 30,000 birenga abantu hafi 100. Imana ibaheze umugisha, Imana nyiribihe, Imana itanga ibyiza, Imana igirira ubwoko bwayo neza. Imana ibaheze umugisha. Mwarakoze, mwarakoze, mbisubiyemo, mwarakoze. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye pe, Imana ibaheze umugisha. Mwarakoze. Ibi 30,000 nagize ntabwo ari umuryango w'abongera, si umuryango w'abanyabyinshi ba Muyomba cyangwa ba Databukwe, oya, ni umuntu wese wankunze atanze, umuntu wese wankunze, yewe ntanica nciye. Kujya Yesu yakunze nyine itorero ryiwe akaryitangira, niko naje mwankunze mukanyitangira. Imana ibaheze umugisha, Imana ibagirire neza. Kino kiganiro cyari cyo gushima, nico tugikoreye. Rero murakoze cyane, simvuze ngo duhagarikira aho ngaho. Mukomeze mumfashe, dukomeze tugendane mu mwuka ntakugorana, mu rukundo ntakuvunana. Mwarakoze, Imana ibaheze umugisha, Imana ibahe umugisha pe, bwoko bwanje, bakunzi bayi neza. Muri umuryango mwebwe, ntabwo muri abafana, muri umuryango.
Imana ibahe umugisha, mwarakoze. Ayo niyo magambo meza numva nababwira, nabasabira ibyiza ku Mana. Ushobora kuguha wenda ikintu ntukazanacibuke, ariko Imana iguheze ikigukwiriye ubu nyine, kandi Imana ihaze icyifuzo cyawe. Rero ndabashimiye cyane, ngo Imana ibahe umugisha. Nimumfasha dukomeze tugeze kuri 40, tuzashime naho 50, tuzashime 60, 70, 80, 90, 100, tuzashime tubonye cya gihembo cya YouTube. Rero murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. Ibi ni ibigaragaza ko ibyo dukora mu bikunda kandi mudushigikira. Ndabashimiye pe, ngo Imana ibahe umugisha. Mwakoze kubana natwe, reka tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.